Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achiar tu silin sang puya India chon COVID-19 vaccine dose viable chaja apetling lek to a vaccine chakta ka pek ani theina na thok tu doctor nurse le midangte All India Radio chon zana chibai abuk chewa heti rwal hian ngai thatu te shrileng ala re lo wangin film khur chun zom zel turin kan ngen chewa vaccine na kim lo te po la thoi turin kan ngen chewa midang po la ve tura som turin kan ngen chewani Sakahun puilo thleng tura hian mai tomna vo midang nailo kudle mai ti faite longai pe mo zelang cheu COVID-19 kan hwe shedu ne chon rampum huap helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po theireng ani tuna chon chanchin tharlong a thak chun zomang u tun thani somthuma tuirial assembly bial by election nei tur chu tum mi pali te zinga inhnuk dok an omlo Guwahati High Court Additional Jasatan Pimarli Vankung le midang pali Win Khan rin amanthu tiam tira laglu anni International Monetary Fund IMF chuan ramlian zinga India chu sumle pai thang chakber ani chunzom tur thua soi Prime Minister Narendra Modi chom Win Khan PM Gati Shakti National Master Plan for Multimodal Connectivity atlangzar Tun thani somthuma tuiral assembly bial by election nei tura party sang pali ayote inhu dona hun chu voin chhnu dar thum khan kharani a candidate tu mai hnuk dok an omlo puan to angin tuirel assembly biala by election nei tura hian kilia tanga in be ani dona political party pali MNF INC ZPM le BJP te chuan candidate an nei ani tuirel assembly biala in khan that angai na chan hi ZPM in independent andin tir zingami puan ru h hangle na tun naya thi wangani a hein than kai hnuya hian Wayne Khan Mizoram Chief Electoral Officer Pupi Jawahar chuan NGO sang ayo te ko khomin in voice na kalpui ani mek dan ne electoral roll atanga Tripura Transit Camp khusamek brew voter te ming pai chu chungchanga Election Commission of India ne na anin dorzel dan te atarlang CEO Mizoram Pupi Jawahar chu Mizoram electoral roll atanga Tripura Camp cheng mek brew voter te ming pai chu turangen na NGO le political party sang atanga adon chu Election Commission of India ne na thon ani to thu soya ECI tangin chana ma mekani ati ECI in thana puan to angin ECI guidelines zomin election department chon in than turatan in bo seina akalpui mek zela boruak mon hnuaya in than fel fine ani nge be sei thu soibok Mizoram State Healthcare Society Chief Executive Officer Dr. Biak Thansangi chuan State Healthcare Scheme hnuaya bil tang then rima se bil thelu to ten an hmungei dona lau thona tur omlowati Dr. Biak Thansangi chuan COVID-19 shrilenga wanga sarkar sumhar satna awangin healthcare scheme a bill lut te an pechok zungzung theilo atia ma se bill la muloten an hu nge theinan sarkarin amo phurna alen chuak nge donati Mizoram State Healthcare Scheme Policy man mek chu thakalta September a khana topa kumthar March tha thleng man turin inzialu le hun hon le mek ani ti soin October ni som pakhat atanga bultanin December ni som thlenga inzialu thei dona tharuk chung man turni in BPL tan cheng somnga le APL tan cheng zanga inzialu man lak ani ati mi puite inziak lut tur somin mangtangka ya hun bitiam apel ma nge ya inziak lut nge turin soma December ni som pakhat ma a inziak lut te chu hemi ma October ni khat nulama damdo ina anomani chuan an bil theivek don ti soibok Dr. Bek Thansangi chuan sarkar le pui du dan angin kum thara tang chuan Mizoram State Healthcare Scheme chu sarkar kum chiar angin policy khat kalpui ani to don ti soya kumthar sangni somni pani April kha atanga akumle March sangni somni pathum thleng o turani to dona kumthar policy tan inzialu hun chu February emo March tha emo honani abe sei ti asoi Guwahati High Court Additional Jasatan Pimarli Vankung chu Guwahati High Court Chief Justice Sudhanshu Dhulia an rinum thu tiam tirin Wayne Khan ala luta Pimarli Vankung hi Mizoram Hechazinga High Court Additional Judge Masaber ani laklu in khom hi Aizol Guwahati High Court an nei in arwal hian mi pali advocate Kakheto Sema Devashis Barua Arun Dev Chaudhary le Judicial Officer Malasri te Guwahati alaklu ni pok ani Pimarli Vankung hi Mizoram Judicial Service atanga hetiang tin mun thleng thei masaber ani ba ka Mizoram Hechazinga High Court Judge atana ruat masakber ani a mi puite chu dikna rim na ngaina zel tura adu thu asoi ani Pathian ko ngay na zara, hey, High Court Judge Kaloni Redereng Mea, hey, napoy mo takhe, tataka Pathian ka isyoy na in len, so, kabisaya, katumboka,
mi zong song hi dan hnuai leng kan ni awangin rin omna le dikna ingai poimo thlanga PM Cares Fund atanga don PSA Oxygen Plant Lungnei Civil Hospital abun chu MLA Dr. K Pachunga Bamboo Development Board Vice Chairman John Vein Khan Hong Dr. K Pachunga chuan lungnei DC malak na NCSR kal tlangin risel na konga masona man ruwa cheng noi zani chuang man mu ani to thu soin tuna po oxygen a chimlam chom theitur Kholian Southern Oxygen Generating and Refilling Plant chu lunglei abun na tho tan me kani atia hei hian chimlam mi puite oxygen in to dela niang nar zo kami puitan man thei thuaya be sei thuwa soi ani lunglei borsa pukulo thongan e point rileng kara damlo te ma khuangai tu a sarkarin oxygen plant abun sakchu mi puiten tangkai taka an mana du thu soin hun local je tura po tho huna thanen risen lama masona konga thei top chu atana poimo thu soi ani lunglei civil hospital medical superintendent Dr. SR Ngurcham lenan report atalan danin tuntruma PSA oxygen plant contact chu minute khata oxygen liter sangkhat siam chok the ni thu soin lunglei civil hospital damlo zongjong te point atul huna niang nar tak an man thei turani thu soi ani Postal Department bought a special cover on Darth Homaren Thaile Freedom Fighter Darth Homati le Khabu Family Fan Alerton Sangzi chu Vein Khan Mizoram Youth Commission Chairman Dr. Vanalton Puyan Atangzar Dr. Vanalton Puyan chon India min zele na ane ithene tora beitu Indian National Army zingami Mizaupa Pudarth Homa Hotel ve chu asonam le ani atia India min zele na mu kumsam seripanga na champha Polin India Sarkar chuan Ministry of Communication Department of Post kota Vein Khan special cover te tangzar turinati a mizote zinga India ramtana zelena la sualtu azad hin force Pudarth Homaren thai chu aron thangta ani Pudarth Homaren thai kum sang ka somni khan puk pui khu apianga November ni somni pasari sang ka somli a British Army zoma sang ka somli pakat khan Malaysia thon zinga telin sang ka somli pani khan Japan ne British sipai te chu prisoner of war man ni in Pudarth Homa po hi atela jail tanga chuan huin Indian National Army zoma man ni in sangkha chgo somli paruka chua zelena ni India zelena sual tu ta na siam tamra patra award chu August som panga sangkha chgo somseri pathum khan hanani a Pudarth Homaren thlei hi lungne chan maria anupui fanaute nen chengin July ni somni pakhat sangni som pakwa khana thi ani Pudarth Homaren thlei pola India ram sarkar Ministry of Communication and Special Cover CM hi aizol dak in puya le thein awmdon ani COVID-19 ripuila ka inven nan hridanna ngortaka pek chho me kani a Mizorama po hridanna la hi anpung sot hle a vaccine hi tum ni lak turani a dos khatna le dos sin la ve to hi tun din hmuna mi noi li singre za seri somruk pakhatan tling to ani ramchung state na po vaccine ngortaka pek me kani a ala to zongjong za thi mi vaibel che za an tling thal to a chu wangin mitin he hri laka an him the nan ne akai te point an lak na lutulo nan tele thina pum pelani the nan Heridan na hi la vectorin sarkar chon mitin angen ani vaccine dos ni la to pilan ma chhuani champhai veng naya cheng chuan vaccine lak thati thu soin Sri Lanka him chan po vaccine la wang nia hriat thu asoi rel ma chhuani champhai veng lai champhai district mi kan ni a coronavirus shileng mek inven na turin hridan na vaccine voi ni full dose kala to a tun thleng hian COVID-19 shi kai rovin kalom theya kalom hle ani hridan na min petu te chunga po kalom hle bok ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani International Monetary Fund IMF chuan ramlian zinga India chu sumle paya thangchak berani chunzom tur thua soi IMF chuan India e bar din hun chu kum sang ni somni pakhata zo chuan za pakwa point pangala ya thang turin chuta tun hnaya an chu lockdown anti chu thar bera India e bar din hun chu kum sang ni somni pahnia za paret point panga thang turin chuta hetilai hian khovel pum e bar din hun chu kum sang ni somni pakhata za panga point pakwa thang tura chu ni in sang ni somni pahnia chuan za pali point pakwa thang don ti IMF chuan soi Prime Minister Narendra Modi chom voin khan PM Gati Shakti National Master Plan for Multimodal Connectivity Tlangzar heba ka New Delhi ya Pragati Maidana India Trade Promotion Organization munthar honghal bok ani voina Gati Shakti Master Plan honta khi masona rural din konga sarkar ministry sang ba ka mimal enkol sum donal thil siam chuna mun puit in thunjom na turani a Prime Minister Modi chuan National Master Plan chuan kumzabi somni pakhatna India chu masona rural din konga chuan thar akai tir donani ati
ram chunga COVID-19 vaccine dose viable som ko paruk le noi somli pathum chuang pek to ani a nimin khan dose noi som nga singruk le sangthum pek ani shikai thar pot la niam zelin dar kar som ni pali chungin mi sing kha sanga le zare som ni pathumin an kai ti mu chuani a tundin huna shrive en kolmek noi ni sang sari le zaruk som nga pathuman oma dar kar som ni pali kala chung vekin shrive en kol dam sing ni sang ni le zare som ni pali an om shrive en kol dam to zong zong hi viable chathum noi som thum pathum sing ni le sang ni zakwa pakhat an ni a hei hi za zela chutin som ko pariat point bial paruk ani voin khan rampuma hindu te sakohun pui maha astami chu limle lom taka manani maha astami hi mahaguri pathian nu tan manthin ani a navrati niriat na manthin ani voin maha astami pol hian president Ramnath Kovind vice president M Venkaiah Naidu le prime minister Narendra Modi te chuan mi pui te chibai bukin du sakna an hlan ani chanchin thar seti topna na tlang pui tun thani somthuma tirel assembly bial by election nei tur chu tum mi pali te zinga inhnuk dok an omlo Guwahati High Court additional judge atan Pimarli Van Kung le midang pali voin khan rin omna thu tiam tira laklu anni International Monetary Fund chuan ramlian zinga India chu sumle paya thangchak berani chunjom tur thu soi Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan PM Gati Shakti National Master Plan for Multimodal Connectivity at Tangzar chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani